Dưới xưa này đó này chẳng nhầm vậy tha video khỏi dương làm cho animation chẳng như cho tới AI đã tha detail on animation in CS and it combo chẳng á vô bẻ combo này lên game vô lại combo anh ấy tha là bọc mũi nâng việt thử 10 bọc mũi tiết đại châu kia tới việt thử á liền chẳng á bây giờ nếu nhầm trong anh ấy tha việt detail animation là không CS nâng hơi nâng là bọc đây thử 10 viết tiết chẳng với phép nhóm máu animation tí mối cứ tại toàn mùi bập bùa pseudo class á bập bùa hover bập bùa ấy nâng á nè chẳng nâng nhầm vô khi giờ nâng mũi xanh mà tao mà chẳng dân cho máu lấy trăm ram thay món nè chẳng trăm ram thay dân máu hay tao mà tiết complex dân xe internal style chẳng chạm nói tới dân xe internal style chậm tiết chậm dân che hiện style tiết chậm dân xe tay chỉ internal bên tại là internal sẵn nè internal sẵn ok bà đi nhâm đại chỉ nhâm phở shopping nhất cái nhâm phở điệu mà đó nè điệu hay là trong điệu là thay cái là bay bầm bay môi pp buôn này dân à nếu nhâm thọ phèo cái nhâm bị món máu nè bay bay môi pp buôn nước mà này hâm chứ trong mà sân giờ ở đăng tê và tầm mơ với đâu chà hai tao mà đây em đã thầm bạc buồn là cái bạc buồn chẳng cái này cứ khi anh phở ban chia là biệt ở sinh nhật đã chẳng ban á ở ban nhà hè tế ok bạc buồn chẳng mà hay dân chập bạc buồn mà nó khi chập cho mỗi khác dân phơi cái này dân đọt bạc buồn chẳng mau hay calibre tao mà đây khi chập ram đã mà ở lại dân chập ram vít vía cho mỗi đường vít mán mà rồi hai special liền đó ok hai bao viết cứ mán mà rồi hai special đấy tao mà tiếp background color với bộ ai lấy nhâm slide bọc pin rồi cho nhâm bọc pin mà bạn ấy phần nắng á dương trong man border trong ấy ắt xây trong man ấy nhưng trong man là border radius cứ cầm não mà bây giờ bây giờ đặt cầm não thế nhưng mưa làm thay là bỏ mưa nước hiện xa đó open with light vỡ mưa mưa đi dạo bây giờ ok bàn này ok phần nắng ok ngày muốn nhưng hiện hỏi trong cái video xóa này ta cả nên thằng mấy cái dương bên chạm ấy display flex đến dương đã justify content tới center đến dương lá như thâm mới tiếp tới center ok bàn đó phần nắng vì mà cái đã là so sơ thông tế chân font này font size từ đập bằng 7 pixel cho hiện thông trên năng tích nó túi tiết phải buồn cho ok bạn á hay up cho chất sủi tế nhóm cho chất font family từ san cho ok bạn này ok cơ hiện xa đây toàn mắt p để dương ô mau châu từ p ô mau châu tới viết đầu po bọc mùi nâng chẳng đầm mấy đạn nâng bán cứ dương phở cho mùi nâng bọc hết bọc quan nâng mắt cho pi hay dương phở bị hover ok chẳng hover này cứ ban này tha nơi p để mau dương rốt bị lơ bọc quan nâng ngày đó đấy chẳng bọc quan bao dương cứ bọc cả chỗ nè hay chẳng đập p cho pi hover ban này tha nơi p đấy mau bao dương nè mau bao giờ nó cứ rốt bị lơ bọc quan bao dương miền đường ngày cả làng chẳng p để máy rốt lơ bọc quan cứ nhâm đâu background color với tay pop blue ok cái này nơi p để máy bao giờ đã lơ bọc quan nhâm đâu background color bọc quan tới pop blue lấy khi trăm mươi đồng này mà nơi khéo khi mai vô mắt khi dương khi mai vô mắt nó thông tin nè máy chẳng máy nơi khéo ở đây thế máy chỗ blue máy tránh pin cho tới blue tránh pin ok vì mấy làm tha đôi phạch pne bảy cái ạ vì phạch pne chứ vì ở sân miền animation xa đó chẳng nhâm xong phở đấy nhá nhâm xong phở transition một tiệt transition ở màn transform sorry transition mà này tha ẩm long p đại ở đây họ đã lấy hover hay bọc one map này chẳng mà này tha nó p mau châu từ khẳng lơ bọc one nó cứ dương đầu po blue vấn đề long p này ca thưa percent mới nè long p này ca thưa ca đầu po nó cứ viên thời ca trai vậy p rồi chẳng dương ai set up cho mỗi đường dạ p nó bán cho mỗi đường transition này và khi đã transition nó đã tha pi second ok pi second mà này tha mấy bạn này tha pi second ok pi second map ca hover mỗi đường toàn mắt chắc là khi từ mưa lòng tiết á p nhâm đại châu từ phím khơi nhỉ vì toàn từ blue phím ấy vì trai p không ca đâu từ blue nắng rồi dạ p sập từng cứ pi second bạn vì đâu từ completely blue toàn mắt hay p nhâm tranh mà vẫn cứ về đâu từ pin phím mỏng chắc là bây giờ vì bắt đầu màu dư được kia mà pin mình dư được kia chắc làm long p để vì default cho mỗi pop pin nhỉ nhâm đã transition với pi second được kia chắc mà này thà p hover vì trai pi second đâu từ blue p turn mà normal vẫn cứ vì trai pi second được kia không ca turn mà normal bình ok ta chẳng chăm mơ được nè nhưng ô châu tới rồi nhé turn vì slowly tới chia blue hay tranh mà vẫn vì slowly tới chia pin mình này toàn má này liền khơi nhé nhưng mẹ làm tha bà sân về pop pin nhưng mưa so pop máy khơi bà này đạp pop blue nhưng mưa so pop máy sân khơi nhé chẳng em xong đầu tí chứ đầu cỡ so nó tới chia pop vậy đấy pop vai mình
chẳng màចូលទៅពងអសយើងដូរទៅ y ដែរឃើញបានចេញមកវិញអូខេបែបហ្នឹងគេចំណុចនេះគឺ easy ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងតន់បានណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនទៅតមួយប្រភេទផ្សេងទៀតឥឡូវពេលម៉ៅអស់លើវាខ្ញុំអត់ចង់បានត្រឹមដូរពណ៌ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវារួមទូចទៀតចាចង់ឲ្យវារួមទូចចង់ឲ្យប្រអប់ហ្នឹងរួមទូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រអប់ហ្នឹងរួមទូចគ្នាយើងអាចប្រើជាមួយនឹង property មួយទៀតមានឈ្មោះថា transform ហើយយើងប្រើជាមួយនឹងfunction មួយគឺ scale តោះនេះខ្ញុំប្រើ scale ហើយគ្នាយើងត្រូវចាំមកគ្នាដាក់មួយគឺបានន័យថាវានៅ normal size មួយគឺ normal size បើគ្នាយើងចង់ឲ្យវា hit ធំគ្នាយើងប្រើមួយចុចធំជាងមួយគឺ hit ធំតោះនេះគ្នាយើងប្រើតម្លៃនៅក្នុងមុខកញ្ចក់នេះធំជាមួយគឺវានឹងរីកធំហើយបើសិនជាតូចជាមួយវានឹងរីកទូចវានឹងរួមទូច រួមទូចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់វារីកធំខ្ញុំប្រើ 1.5 ចុះហើយគ្នាចាំមើលទៅមើលមិនដែរគេរីកធំចេញមកវិញរួមទូចទៅវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់វារួមទូចអញ្ចឹងយើងប្រើតែ 0.5 ហ្នឹង 0.5 ហើយគ្នាទៅមើលអស់ម៉ៅទៅរួមទូចអូខេដកម៉ៅចេញវិញមកវិញធំវិញអូខេធ្វើ normal like that នៅមានទៀតបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាខ្ញុំចង់ប្រើក្រៅពីscale យើងអាចនៅមានអីទៀត scale នេះមានច្រើនទេគ្នាយើងមាន scale x scale y scale z បើ scale x បានន័យថាវារីកតាមអាដេកបើ scale y វារីកតាមអាឈរហើយបើ scale z គឺវារីកតាមវិមាត្រមួយទៀតវិមាត្រសត្វមួយទៀតបើគ្នាយើងរៀន 3D វិមាត្រគឺគ្នាយើងយល់ហើយតើតោះមួយចំណុចមួយហ្នឹងតោះបានប៉ុន្តែ mostly យើងប្រើ scale នេះហើយនឹង scale mostly យើងប្រើតែ scale នេះមួយទេពេលច្រើនពេលរីកគេរីកស្មើវាឃើញស្អាតគ្នាយើងចង់បានរីកវាតាមអាដេកអាឈរយើងឲ្យប្រើ scale x scale y បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើមួយទៀតគឺគេហៅថា rotate អញ្ចឹង rotate គឺបានន័យថាវាបវលអញ្ចឹងគ្នាយើងចង់វាបវលប្រហែល degree អញ្ចឹងខ្នាតនៅក្នុងនេះគឺយើងដាក់ជា degree យើងហៅ degree ឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាចង់ឲ្យវាបវល90 degree អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា90 degree like that this one ខ្ញុំអត់ចាំដែរនេះប៉ុន្តែពេលខ្ញុំ type ទៅមិនឃើញវាបែបហ្នឹងតោះឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសាកមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់មកពងឃើញវា turn ណាគ្នាយើងហើយអស់ទៅវិញ turn ទៅវិញអស់មក turn អូខេឃើញណាគ្នាយើងពេលម៉ៅនៅលើហ្នឹងតន់បានឃើញណាអូខេអូខេនៅមានអីគេទៀតទេជុំខ្ញុំមើលសិនណាព្រោះវាច្រើនដែរនៅក្នុងហ្នឹងចង់ផ្លិចដែរ rotate អូខេយើងមាន rotate ax rotate ay ក្រេចតាមហ្នឹងទៅអូខេmain សំខាន់យើងមាន matrix មានអីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអត់បង្ហាញទេអញ្ចឹង main សំខាន់ដែលយើងជួបញឹកយើងអាចនឹងប្រើញឹកគឺ scale ហើយជាមួយនឹង rotate ហ្នឹងហើយតោះមកមួយទៀតគឺតកតងមួយ opacity គ្នាយើង opacity គឺតកតងមួយកម្រិតនៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់វាកម្រិតនៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់វាមិនចាំបាច់អីអញ្ចឹងបើគ្នាយើងដាក់ opacity មួយគឺបានន័យថាគ្នាយើងអាចមើលឃើញវាធម្មតាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាយើងដាក់កម្រិត opacity នឹងក្រោមមួយឥឡូវ 0.5 អញ្ចឹងកម្រិតនៃការមើលឃើញរបស់វាគឺព្រាលជាងមុនយើងមើលទៅធ្លុះវាតែអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលគ្នាយើងដាក់ចូលទៅវាឃើញអត់ខ្ញុំមើលធ្លុះពណ៌ហ្នឹងទៅខាងក្រោយតែឃើញពណ៌សខាងក្រោយវាឃើញបានណាអញ្ចឹង opacity គឺយើងនិយាយតកតងមួយកម្រិតនៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់វាឬក៏បើខ្ញុំនិយាយពាក្យថាកម្រិតនៃភាពច្បាស់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចលោកគ្នាច្រឡំមួយ blur ខ្លាចច្រឡំមួយពាក្យ blur អញ្ចឹង opacity បែបហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាយើងដាក់ក្រោមហ្នឹងទៀតតែយើងមិនទៅបើគ្នាដាក់ក្រោមហ្នឹងទៀតគឺគ្នាយើងនឹងឃើញពណ៌ខៀវហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនហិតតែស្ដើងជាងមុនទៀតឡើយចាំមើលណាឃើញអត់ហិតតែស្ដើងសឹងថាមើលធ្លុះពណ៌ខៀវហ្នឹងឃើញពណ៌សតន់មកកន្លែងហ្នឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងថ្មីបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងសាក animation មួយសាក animation running មួយចោលអញ្ចឹងយើងរំលឹកម្សិលមិញណាច្រឡំម្សិលមិញថ្ងៃមុនដែលយើងរៀនតកតងមួយ key frame អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា running game អីហ្នឹងតែឧទាហរណ៍ដាក់ running game អញ្ចឹងណាតោះមកយើងចាប់តាមអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំរៀនគ្នាយើង from ហើយនឹង to អូខេយើងមានពីរហ្នឹងតោះណាប៉ុន្តែបើគ្នា start ជាមួយនឹង from ហើយ to បានន័យថាយើងមានតែចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចំណុចបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះយើងចង់ custom ថែមទៀតគឺវាអត់កើតតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនគ្នាយើងបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណុចរបត់ច្រើនយើងមានចំណុចរបត់ច្រើនចំណុចដែលយើង mention ថាអូខេឥឡូវអ្នកឯងទៅឆ្វេងហើយអ្នកឯងចុះក្រោមហើយទៅស្ដាំហើយឡើងលើវិញឧទាហរណ៍គ្នាយើងមានចំណុចនៃការប្រើកូដបញ្ជាច្រើនអញ្ចឹងសុំកុំប្រើ from ឲ្យ to នេះអីមិនបាច់ប្រើទេគ្នាយើងប្រើវិធីមួយទៀតគឺគេហៅថា percentage point អញ្ចឹងយើងប្រើ percentage point ថាពេល 0% វាចាប់ផ្ដើមទៅណា25% វាចាប់វាធ្វើអីគេទៀតពេលដែលបានដល់ 50% តើវាធ្វើអីទៀតអាហ្នឹងយើងប្រើ percentage point យ៉ាងវិញតោះនេះហើយយើងប្រើ
75% តើវាធ្វើអីគេទៀតហើយ 100% តើវាធ្វើអីគេទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់មកឥឡូវចាំមើលណាគ្នាយើងនៅពេលដែល 0% គឺខ្ញុំឲ្យវា start ជាមួយ pop ping ធម្មតាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែ 0% គឺ machine វា machine ខាងឆ្វេងវាមិនដែរ machine ខាងឆ្វេងវា 0 pixel ធម្មតាឃើញទេដល់ពេល 25% ខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ដល់ណារត់ដល់ចុងហ្មងចុង web page យើងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដូចវីដេអូមុនដែរគឺ 90% អញ្ចឹងបានន័យថាដំបូងវា 0 ហើយដល់ពេលហើយវាឡើង 90% ឥឡូវយើងដាក់សិនយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមើលសិនខ្លាចគ្នាយើងអត់យល់អញ្ចឹងនៅក្នុង box 1ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា anime ហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង running game ចូលទៅហើយយើងចាយពេលប្រហែលឥឡូវខ្ញុំថាចាយពេល10 second ចុះហើយយើងប្រើ infinite គឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដើររហូតអត់ចប់ទេឥឡូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនមកឲ្យគ្នាយើងមើលនេះគ្នាឃើញអត់ឃើញទេចឹងបានន័យម៉េចនៅកន្លែង 0% ហ្នឹងគឺ machine 0ដល់ពេល25% គឺ machine មែន machine 90នេះវារត់មកណែដល់ពេលហើយវារត់ទៅ 50% អត់មានន័យធ្វើ75អត់មានន័យធ្វើ 100% អត់មានន័យធ្វើវាត្រឡប់មក0វិញគឺវាមក machine មែនវិញ machine 0វិញនៅដើមនេះវិញតោះបានណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំថាដំបូងវាកម្រិតខាងឆ្វេងដៃ0ហើយបន្តនេះកម្រិតខាងឆ្វេងដៃវាដល់9អញ្ចឹងវារុញរបស់មួយហ្នឹងទៅដល់ចុងកតុយឯងទៅដល់ចុងកតុយខ្ញុំចង់ឲ្យពេល 50% គឺវាចុះមកក្រោមចឹងបើសិនគ្នាចង់ឲ្យវាចុះមកក្រោមគ្នាយើងដាក់កម្រិតនៅខាងលើជើងដាក់កម្រិតខាងលើ200 pixel កម្រិតខាងលើ200 pixel នៅ50នៅកន្លែង 50% អញ្ចឹងគ្នាចាំមើលណានេះគេអត់ឃើញអត់អញ្ចឹងចាំមើលណាដំបង machine 0នេះចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងនេះ machine 0រត់មកណារត់មកខាងចុងនេះគឺ machine 90ហើយវាចុះមកក្រោម machine top ហ្មង machine top 200ហើយបានរត់ទៅវិញចេះឃើញណាអូខេបើថែមបន្តិចទៀតតាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចថានៅចំណុចនេះអត់តាន់ទេអត់តាន់មាន machine ទេអញ្ចឹងដាក់កន្លែងនេះ0បាទអញ្ចឹងបានន័យថាវារត់កែងវារត់ចេញពីកន្លែងចំណុចចាប់ដើមហើយវាមកដល់នេះកែងកន្លែងហ្នឹងសិនចាំចុះមកក្រោមឃើញទេចាំចុះមកក្រោមហើយកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថា machine left នៅដែរបែបនេះហើយគ្នាចាំមើលណាវារត់កែងនេះអូខេវារត់មកនេះកែងសិនហើយវាចុះមកក្រោមហើយវាទៅ 0% វិញឃើញទេតើបានណាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណុចបជាច្រើនគ្នាយើងប្រើជាភាគរយចេះវិញ 10% ទៀតក៏បានប្រហែលភាគរយទៀតក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវារត់ជារៀងចក្រកោណកែងសិនតើបានអញ្ចឹងមកដល់75ខ្ញុំឲ្យវារត់របៀបម៉េចខ្ញុំឲ្យ machine top នៅដដែលប៉ុន្តែវាដូរ machine left ទៅ0 pixel វិញអូខេបែបហ្នឹងដល់ពេល 100% ខ្ញុំឲ្យវារត់របៀបម៉េចខ្ញុំឲ្យវារត់ machine left នៅដដែលប៉ុន្តែ machine top វាទៅជា0វិញបានន័យថាវារត់តាមអក្សរវិញឃើញបានណាឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាវារត់ជារៀងចក្រកោណកែងមកដល់នេះចុះមកក្រោមមកហើយមកផ្ដេកតរហូតដល់ចុងនេះសិនបានឡើងទៅលើវិញមកទីតាំងដើមហើយរត់តាមនឹងទៀតអូខេតើបានណាអូខេវីដេអូនេះរៀងវែងពេកហីខ្ញុំគិតថា enough ហើយអញ្ចឹងdetail អត់បានលម្អិតទៀតប៉ុន្តែអាចថានឹងតទៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាអាចអូខេប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនគ្នាយើង